U jesen 1346. godine ban Stjepan II. Neposredno je zamolio Sinjoriju da uputi poslanike srpskom caru da posreduje za mir. Mletačka vlada se s mnogo dobre volje primila tog zadatka za saveznika do koga joj je mnogo stalo. Krajem novembra Venecija je preko svog glasnika obavijestila bosanskog bana kako je srpski vladar reagovao na ovo posredništvo. I Dušan je izrazio spremnost da za ljubav Venecije živi u miru i prijateljstvu s bosanskim banom, ali se žalio da je ban uzeo i da drži humsku zemlju koja po pravu pripada njegovom kraljevstvu. Vraćanje te zemlje bilo je za srpskog vladara glavni uslov za mir. Interesi na jugu navodili su Dušana na veliku popustljivost, tako da je predlagao čak da se, ukoliko postoji sumnja u njegovo pravo na humsku zemlju, odluka prepusti drugima, ali da obje strane daju zaloge da će odluku arbitara prihvatiti. Car je mogao predlagati ovaj već od 13. vijeka mnogo praktikovan način rješavanja sporova, zbog toga što je njegovo pravo bilo očigledno i što bi na taj način spor bio riješen u njegovu korist. Naravno, iz tih istih razloga taj put rješavanja spora nije bio prihvatljiv za bosanskog bana. Izgleda da je Dušan to predviđao, pa je mletačkim posrednicima predlagao da se, ako ništa drugo ne uspije, zaključi primirje na nekoliko godina uz obostranu obavezu da neće nanositi štetu. O toj fazi prekida pregovora nema izvora, tako da se ne zna šta je u stvari postignuto, ali je izgleda ostvaren minimum i sklopljeno kratko primirje, jer u toku 1347. i 1348. nema vijesti o sukobima ili neprijateljstvu bosanskog bana i srpskog cara. Pitanje je međutim ponovo postalo aktuelno u proljeće 1349. godine kada kod srpskog cara boravi mletački poslanik u misiji radi drugih pitanja, ali je pokušao i s novim posredovanjem za mir između bosanskog i srpskog vladara. Tom prilikom svakako nije bilo ništa postignuto, jer je sredinom maja bosanski ban ponovo molio na mletačko posredovanje, a istovremeno saopštio da će u Humu, zemlji koja je bila glavni razlog bosansko-srpskog neprijateljstva, izgraditi tvrđavu kraj mora. Ban je zamolio mletačku vladu da mu pruži pomoć u slučaju da neko pokuša da napadom s morske strane osujeti gradnju. Venecija je ovaj put preduzela izvjesne korake kod srpskog cara. Pred sam kraj 1349. godine bosanska vojska je prodrla u srpske oblasti u Primorju i opustošila ih. To je pogoršalo krizu u srpsko-bosanskim odnosima, a car Dušan je u proljeće 1350. godine objašnjavao Veneciji da se od odmazde protiv Bošnjaka uzdržava samo zbog toga što se ona zauzima za bana, te zbog toga Republika treba da preduzme mjere kod bana da ga umiri i navede da povrati ono što je uzeo i da nadoknadi štete koje je nanio. Bilo je sasvim jasno da se srpski car spremao da svoju ogromnu moć upravi prema zapadu i odlučio da riješi situaciju s Bosnom oko Huma. Nad Bosnu se nanijela velika opasnost prvi put nakon velikih uspjeha. Ban Stjepan je bio izložen opasnosti da pretrpi ozbiljan neuspjeh, pošto je srpski car vraćanje Huma postavio kao uslov za postizanje mira. Bosanski ban je mogao da se ili mirno odrekne ove oblasti ili da se izloži opasnosti od oružanog napada čiji se ishod nije mogao predvidjeti. U oktobru 1350. godine car Dušan je s vojskom provalio u Bosnu. Nažalost, o ovom ratu se ne zna mnogo. Stariji opisi po kojima je Dušan sa 80.000 ljudi prešao Drinu i opsjedao Bobovac nemaju oslonaca u izvorima. Da je cilj srpskog vladara prije svega bio Hum, to pokazuju njegovi pregovori u kojima je on neprestano tražio ovu oblast. Hum je za kratko vrijeme došao u ruke cara Dušana. Srbi su sigurno zaposjeli grad Novi na Neretvi. U to vrijeme je nekako moralo doći do preokreta. Svega nekoliko mjeseci bilo je dovoljno banu Stjepanu II. Da povrati izgubljene gradove. Za osvajanje Novog na Neretvi bio je naročito zaslužan banom vlastelin Vuk Vukoslavić, čije se zasluge iznose u jednoj povelji izdatoj sredinom 1351. godine. Ban Stjepan II. Je na taj način pred kraj svoje vladavine odbranio ono što je na njenom početku osvojio za Bosnu. Car Dušan se vjerovatno nije pomirio s krajnjim ishodom rata s Bosnom, ali zauzet na drugoj strani nije imao više prilike da se angažuje oko Huma.
Poslije njegove smrti više niko nije sa srpske strane ugrožavao bosansku vlast nad Humom.